dobrodošli u moj novi video, ja sam je i danas opet s vama i danas sam pripremila još jedan novi video. Danas sam pripremila jedan dan u mom životu. I mi se trenutno nalazimo u Biogradu. U camping parku Soline. I stvarno je jako lijepo, pokazat ću vam onda poslije kako to izgleda. Evo ovako izgleda kad dolazite. Ovdje možete parkirati auto. I onda ovako izgleda naša kamp kućica. Ovako ekipa, ušli smo zato što ovo malo što sam bila vani, smrdila sam se. Baš je jako hladno vani. Ja još nisam skroz gotova. Počela sam se šminkati, ali nisam još završila, tako da idem sad završiti i onda vam se još javljam. Ekipa, što moram reći, ne znate kako je lijepo zimi, to je, još nije zima, ali ne znate kako je, ne znate kako je lijepo jeseni na moru. Nema baš puno ljudi, onako baš je opuštajuće, nema gužvi. Jedino što je malo hladno, ali stvarno, jučer smo išli malo do plaže i pipnula sam more i mogu vam reći da mi se čini toplije nego ljeti, ali to je vjerojatno zato što je vani hladnije. Voljela bi se jednom okupati, ali mislim da se to neće dogoditi. Korektor, rumenilo, highlighter sam već stavila, tako da neću se još presvući, ako da još neću stavljati parfem. Ekipa, ja sam gotova. Još ne znam samo šta ću s kosom. Hoću ostaviti ovako ili napraviti lokne. Ja bi možda napravila lokne, ali vidjet ćemo ako nam ostane vremena, ako sve stignemo. Pošto danas imamo baš puno u planu. Moramo se još ispakirati zato što sutra idemo, vjerojatno jako rano ujutro. A želimo se još možda koji put okupati na bazenu. Tako da stvarno moramo se požuriti. Rano sam se ustala, počela spremati. I stvarno jedva čekam. Znači, još nikad nisam imala meetup sa Denisom, tako da jedva čekam i meetup. Jedva čekam vas sve upoznati. Bila sam ove godine u Zadru radila meetup. Da, jesam. Tako da možda bude neka ekipa koja je bila i na meetupu i eto, ja sada čekam tatu, pošto je tata otišao, ne znam nije gdje je otišao. Ja mislim da je otišao na kavu, tako da ja sad čekam da se on vrati i da se dogovorimo da idemo prvo i šta ćemo. Ovako ekipa, mi smo se spremili, krenuli smo. Stavila sam još za kraj ovu traku i da vam pokažem naša akreditacija. Izgledaju ovako, piše mi škola in YouTube. I koliko je sati? Sada je 9:30, krenuli smo na doručak. Ekipa, mi smo za doručkom. Ovako ekipa, da mi još jednom ispričam. Znači, poslije doručka najvjerojatnije se idemo slikati. Onda idemo na boat show, to su akreditacije za boat show. Vozit ćemo se jednim brodom i jedva čekam. Onda u 4:30 počinje meetup u Zadru. Ne znam stvarno koliko će meetup trajati, sve zavisi koliko vas dođe. Ja se nadam da ćete doći u što većem broju. I poslije meetupa idemo kući natrag u naš kamp i nadam se da će nam ostati još malo vremena da se možda okupamo u bazenu. Pošto u nedjelju, kao što već znate, moramo se brzo vratiti za Beč, pošto škola počinje, tako ćemo se još dogovoriti kad ćemo krenuti, ali ja mislim da ćemo ipak ranije krenuti. Ja, naša Elića, moram ovo malo popraviti. Završili smo sa doručkom. Zato ću vam još ću vam sad malo pokazati kako ovdje izgleda. Znači, ovo je hotel. I ovako izgleda ulaz. I tu su brodovi. Ali ja mislim da to nije tu gdje idemo gledati brodove, to je malo dalje. Jako je lijepo. Ovdje sam bila i ljetos. Ako ste gledali video, možda nešto prepoznate ili se sjećate. Znači, ljeti ovdje bude puno.
znači ne možete proći, a sad je baš lijepo, možete lijepo prošetati bez gužve, samo naravno što je malo hladnije i nije baš za kupanje. Ali na primjer ima bazen unutri i izvana, tako da eto nadam se da ću se barem stići okupati u bazenu. Samo smo rasteretili, znači nismo više ovako, nego smo ovako. I automatski smo. I onda mene možemo stajati na mjestu satima, a ne. Ovako ekipa, sad sam imala kontrolu stopala i cijelog tijela i sad ćemo vidjeti na kraju. Evo da stigli sam rezultatom. Znači da, ova noga pada unutra, znači ima blagu pronaciju stopala, s time da su oba stopala jako opterećena na petama. Ovako ekipa, upravo sam imala pregled stopala i izašli su rezultati da mi stopala nisu baš najbolja. Tako da kad dođem u Beč moram otići kod ortopeda zato što nekako previše težina mi je na petama i tako nešto, tako da mogu nastati bolovi. I ovo je bilo jako cool, eto sad znamo od čega me nekad bole leđa. Tako da kad dođemo u Beč odmah idemo kod ortopeda i evo sad vidite kako ovdje izgleda. Ima stvarno cool stvari i većina je na popustu. Ekipa, ovo je nešto najbolje što sam ikad isprobala. Ovo kupujemo, tata, ovo moramo kupiti, vjeruj mi. Ekipa, upravo smo obišli puno brodova, stvarno je sve super, sad smo tu stali nešto popiti pošto smo se umorili, a onda nastavljamo dalje. Evo ekipa, pogledajte koga sam srela. Mi smo se tu sreli na boat showu i sad upravo smo se slikali. Ovako je ekipa, mi smo upravo ručali, ja sam pojela. I evo se želite javiti za vlog. I mi tu sad malo pričamo, družimo se i sada još malo moramo ići, vidjet ćete sve. I to je to. Evo ekipa, tu sam s Hanom. Hanu možda i znate iz videa jednog, jel' tako? I mi sad onda idemo još malo na brod.
još jednu jahtu, sad ću vam je pokazati. Pogledajte, znači, ovo je tako predivno ljeti na moru, znači, nadam se da ću jednog dana svako nešto moći kupiti. Stvarno, već je od kuće, znači, već je... Uplašimo, idemo gore. Ekipa mi smo upravo stigli na brod i da vam pokažem, znači stvarno preljepo, pogledajte ovo. Ekipa, ne znam koliko me možete čuti, ali mi smo stigli na jedan otok, Predivanje. Pokazat ću vam sve tamo, nažalost nemamo puno vremena, pošto već je, ne vidite, već je 3, mi bi oko 4 trebali krenuti, ako bude prije još bolje, ali mislimo da ćemo možda čak malo kasniti, vidit ćemo, ali stvarno vrijedi kasniti nam i tamo zbog ovoga. Ja izgledam. Ok, ljudi, mi se jako žurimo. Već kasnimo 38 i meetup je počeo prije 8 minuta. Mi smo tek sad krenuli, zato što jednostavno nismo očekivali da ćemo toliko dugo se voziti jahtom. Tako da smo na kraju jahtu malo požurili. Javila sam da ćemo malo kasniti i eto, nadam se da ćete svi ostati tamo da se slikamo. I mi se sad brzo žurimo i to je to.
Samo si je rezave, zapratite me svi na Instagramu, svi ona neke tako bačaju. U Austriji, nije najbolja si. O, pojel za tebe! Dobar dan, ljudi, mi smo i ovo je Mija za tebe. Da, i opet se mi moramo objaviti jer su pridragama oko srce jedno. Znači mi smo presretni. Da. Hvala. Ekipa, evo mene u autu, sjeli smo i idemo natrag za Biograd. Nismo se puno zadržavali zato što moramo se još spakovati, idemo na večeru i sad upravo vidim da mi je baterija prazna, tako da sad moram brzo pričati. Svakako, wow, bilo vas je jako puno, slikali smo se, bilo je baš lijepo. Nažalost nisam mogla ostati toliko dugo, ali sa svima sam se slikala, tako da je sve prošlo odlično, iako sam malo kasnila, pola sata. Svakako mi sad idemo na večeru, htjeli smo se još okupati, ali stvarno mrtvi smo i ja nemam više snage ni da hodam, a kamoli još da se kupam, tako da od kupanja ovaj put ništa, ali ja se nadam sljedeći put, tako da ako mi ostane baterije vidimo se na večeri. Ok ekipa, ostalo je još malo baterije za večeru. Ja sam uzela pomfri, meso i salatu. Moram pohvaliti, stvarno je jelo super. Tako da ja se idem fino jesti, da vam se javljam.